Enkosi. Ngiyabingelela kakhulu umfundisi uJali, nabo baba, nabo mama, nabo sisi, nakuSunday school egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane buningi ubufakazi enginabo. Kodwa ngikuqede konke namuhla. Ngizobonga uNkulunkulu bazalwane. Ukuthi ebusuku angazi bekusenzekani. Yena yami ngolwesithathu ndaya ekliniki kunjani ikliniki. Ngawuthesta laphayana. Ngathola ukuthi i-cholesterol yami ithi 8.8 from 5.4. Isizathu ke bazalwane ukuthi kulala abantu esibazalayo bajike babe ngabazali thina. Bangiphoqa ukuthi manje idle normal mama ngoba uphathwa yasisiyezi uzosikhola kusela. Kasinikeze nodokotela bakuthi ungasidli isidasha and yadla ukudla normal. Manje 8.8 sebexakene nento bayazwa ngabenze njani. Bahlaselwa nangumkhuhlane ibazalwane khona lapho. Izolo ebusuku angazi ukwenzekani bangazama ukuyisa ingqondo angazi bekwenzekani yona niphaphame ngihleli embedeni sithi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi angazi bekusenzekani angazi bekusenzekani kodwa ngibonga ukuthi ngiphaphame ngilale nilazi leli gama ukuthi liyasindisa futhi liyaphilisa. Ubufakazi bunye nabo bazalwane ukuthi okwesibini ngikhuphe kweshumi endabeni. Qala nakhiphe kweshumi uqala kwami. Ngathi ngesipande uthenga isishebo. Abantu abasebenza isifa bathi ungathathi mama kwenyama yena sizokulandela inyama e-store. Beza namakhaya izibazalwane u5 kg abayi3 behle ngezinga elimangazayo belingaphansi ko-100 ngaenda phandithatha yonke lonke losakaleyo. Manje okwesibini ngikhuphe kweshumi indodakazi wami ophesheya ujwayele ngiphi imali kodwa hayi kule game uyidabulishile bazalwane ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ke sesifundisiwe ukuthi uNkulunkulu makunikeze okuningi wenza ukuthi uphe nabanye ngiyabonga uNkulunkulu. Kahle kahle nje bazalwane okweshumi siyakunikela phambi koNkulunkulu ngoba sibuka uNkulunkulu ukuthi wanikela ngendodana yakhe. Kungekho esibhekile ukuthi nginikele kweshumi uNkulunkulu uzawundenzela lokho. Kuyazenzekela bazalwane ukuthi hawu bengakange ngilindele lokho. Bonga njengoba nekhaya lomphefumulo la ufidwa khona la unakekelwa khona uyabona nje bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu sihambile bazalwane uNkulunkulu wasithola saye enkonzweni zabesifazana sabuya bazalwane likhona izulu elisemhlabeni laphayana inamba noma besifikile ku700 akekho gqobo omunye akekho hlebo omunye akakho okhweca omunye omboniso unodepitikodo omunye odabukile akekho ncubelo omunye ngulo nje ufisa ukwenza okuhle kumakhelwane wakhe. Angiyazi le nto bazalwane ibilapha yana uzezwini sinikeziwe bazalwane assignment ya assignment yangihlala bazalwane makuthiwa uNkulunkulu sinikhoza ngeqiniso yini ngazibheka ngazishaya bazalwane ngiushila umqame benomqanulwana wami omncane oqagugwa ndibeke lapha kubantu izikhulumela ukuthi sengimdala ithambo ledolo lifike liqo phansi ngabuka ukuthi uba ngisebantu ungakanani noma ngisebande nanizobona selami idolo ngaba manje ngiguqa ngeqiniso noba ngiphoqiwe manje uJesu wayinaye wazilahlela ngobuso engazange aguqe i-assignment umuntu nomuntu ne-assignment yakuthi uzibheke wena kuleli bandla awubheki omnye umzalwane mawubona into engathi iphuma ecaleni kumzalwane uyamkhulekela kodwa uzibheka wena ukuthi umamaphi nezwi uncike enkosi bakujale sathi ukuthi bahlabeka kukabini ukuhlabeka bazalwane uyahlabeka uhlabekela ukuphenduka kukuwe ukuthi uhlabeke ube sogugutha amazinyo ngoba ivangeli nemisebenzi ebibili lenzayo uma ungalamkeli uzogugutha amazinyo ube nentukuthelo ubulala kanti mali kuhlabile ivangeli lihambe likuhlaba indlela wonke futhi lihambe likukhumbuza ikhumbula angabe ngihamba nosafokazi na no kunabafana abarentayo lapha ngasemva bamakhaladi uthathe le moto yakho uzoyibeka la phambi kwegceke ndiyaklina abaliklini igceke ndivele kube nento athi omubi hamba umtshela indaba zakhe ndithi ngizawuya kuKevin mandifika endleleni esuka endlini ndiya ngasebheki uNkulunkulu bese itshintshe yonke leso statement bendisinikezwa ngomubi ukuthi ndithi umntana kaNkulunkulu nogive abantu abangakholwa. Nje sengifika kuye nathi ebhuti benicela
imoto uyise lapho iphaka khona kwi-carport ngoba la kuzofika abantu abazosebenzisa. Makubuya ngathi hey kanti uNkulunkulu wenu njani? Ngempela uNkulunkulu uselusile bazalwane. Siyawa singabantu sisenyameni, inyama iyavuka ngamandla ngesinye isikhathi, kodwa uNkulunkulu ngezwi lakhe alinamathisele ezinhlizweni zethu uyasenzela umusa ukuthi sizikhumbule ukuthi singobani. uJesu Kristu inkosi.